Anya laki din! Ay, Nagrigatan ay ati managtulong. Angela, bakay? Asino aya di nagpatulong kan ka itay mani? Diya ka mamuday diya tao, tinulungak latan makastrak iti trabaho na. Uray di mo am mo a tao, tultulungam. Ay, kasta talaga. Angela, bakit? Managtulong ak garaw. Nalabit, namuan da iti sa bali at tao managtulong ak. Iso akim mamangdan kanyak ngagpatulong. Sa bagay, mayat mo't day tangar aramidem. Makatulong ka pa iti sa bali at tao. Ay, unmat bakit? Ado nga mintam amaw ka mabalinda pagtrabahuan. Man nakigayimak ngamin. Umay ka nga rodan, naidasar kun jay kaninta. Mabisin ako. Ay, makabanog. Kanayon latan na kasto iti mapaspasama kiti biyagaw. Langam manen tinabambanog mani. Anyat inararamid mo aya. At damanan nagkidaw iti tulong kanya ka. Anya manen aklas iti tulong dayta. Agsapsapol iti trabaho. Iso nga inrekomendak iti kumpanya nga mo. Kat? Ay katagsarita kami pa na imbag di manager iti dayja kumpanya. Barang adu pa iti bakante a trabaho. Ay, agbambanog ka laang iti day tangar aramidem. Awan mo't maganab mo. Ha? Anya nga awan maganab ko sa asawa Manjila. Adda kasukat ti amin nga aramidag. Ha? Uy, tumultulong nga ngagpaisaw. Ngam adda kasukat na. 5,000 ti tunggal tao may sirek ko iti trabaho. Anya? Utek, taramatan ni tanapanawan bakay. Kakaiso na nga do ti amok a negosyantay. Aldawan, ngam adda ka pa'y mula dito'y balay, mani. Saan ama pa nagtrabaho itangal daw bagay? Apay ngay. Aha. Oh. Makitam na ito. Ha? Sagsasangaribo mo't day tamani. Ha? Ay, katuwa na. Isimani ko naman. Nagbayadan kanyak, nagiti natulungak ang trabaho. Ang madiday tangar aramidang. Anya ti kayat mo asawan, Angela? Saan ama ko na panagtulong tar aramidam? Gapot agpabpabayad ka. Ay, hindi mo man kontraan ti diskartek. Bakit? May ramraman ka mo ti tar aramidak. Makamu ka? Anya laki din, Angela. Di ka sumanao dita. Pay anak natay tar aramidak. Pagsayaatan rito. Nay, nagsapa ka mat yung may dito balay, pari layaw. Huwag pari manay, kaya't ka kumamakasarita. Anya kumangay, ti pagsaritaan ta paray. Hala, ibaga madagusan ta, nay. Ado pa'y taramidag. Diyak kaya't ti madisturbaw. Kaya't ko kumamit, nagpatulong kayong kaparay. Anya klase ti tulong paray. Agkasapulan ak iti trabaho. Nabayagan na nabakanti ak iti trabaho. Aya, Ay, sa apel ako matamatulungan nak may. Akas iti panang tulong mo ka iti daduma tattao. Kastunay, parilayo. Tumultulong ang agpaisaw, depende, kadagiti tao nga masidag kanya. Ha? Anya tikat mo asawang paray. Ati, kaya't ko asawan, sa anak laabas ta tumultulong. No dikit, addakid daw ag akasukat ti may tulong ka. Anya? Ay kat, kabalan ka nga isa pulan iti pagtrabahuam. Basta adda 5,000, paray. Ha? Win, no adda 5,000, matulungan ka, itamot lang. Ay, pasensya kang paray. Awan kasta kwartak ita. Ay kat, no kasta nga raw, pare. Pasensya ka na. Awan mati may tulong ko kan ka. Anya? Ito, itilaglagi pa, pare layaw. Narigat itan ti agsapol iti trabaho, no awan back upper mo. Ha? Agbayad ka pa yung muna kanyak iti 5,000 Sakbay nga isirek ka iti trabaho, pare layaw. Di ka lakit din tinulungan ni Leo.
Kaasimot ti panagbiagda. Agad adal pa'y iti kolehiyo di may isang anak na. Ay. Awan bibiyang ko kinkwana, bakit? No adda ko mapagbayad na kanyak, matulungak. Kwarta, ti masapul itan, Angela. Kaaruba tayo ni Leo, mani. Nasken ko maatulungam. Anya laki din, Angela. Jack kayat adadailan ti oras ka, iti kaskin nilayaw. Uray man no karuba tayo. Tay ko nak ngarudain, kwarta ti masapul itan na panawin. Anya? Kakaisuna nga do tiyam amo ka negosyantay, kun kumpanya ang mabalin na pagtrabahuan. Para matak day ta abambanag, tapno maadanak iti kwarta. Nay, si kamot ti malatiw diti balay may kasinsinaya. Wan, kasinsin mani. Anyat umay mo gagaraan aya diti balay. Kwa? Kasinsin? Umayak man agkid daw ititulong kan ka. Anya klase ti tulong rita kasinsain. Nadamag ko nga adun ti naisarrak mo iti trabaho. Isu nga umayak kumamot agpatulong kan ka. No kasta. Kaya't mo may tagtrabaho? Wan, kasinsin. Nabayagan nga agsapsapulak iti trabaho. Ngamawan mo ti mayat ang mga lakanyak. Kasta ka day kasinsain. Wan insan. Narigat nga agpaiso. No awan ti back upper mo ako nada. Imbagan ka taado ti am-am mom ang negosyante. Ay talaga nga daw ti amok ang negosyante. Taman nakikayima kasinsain. Napigsa at tupay kini Mayor. Close friend kami. Best friend kasjay. Ha? Wen kasinsain. Saan laan ni Mayor ti close friend ka when no best friend ka? Best friend ko pa ni Congressman. Ha? Uwi na. May baon ko pa ni Congressman ang agtimplay ti kapek no mapanak ni opisina na. Anya? Ay, uwain, kasinsain. Kasla agkabsat ti pangibilbilangan may titungkal may isa. Kasta ka di insan? Wen, kasinsain. Day ta ti rason no apay anagadumat ten tinamamok a negosyante. Babaen ka dagiti gagayim ko a politiko. No kasta. Matulungan nak nga ron? Ay kat depende day ta kasinsain. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Matulungan ka no adali maribom kasinsain. Anya? Ada bayad di maitulong mo, insan? Ay ada kasinsain. Money first before tulong. Agpili ka kasinsain. 5,000 wino trabaho. Ay, awan kasta kwartak, insan. Dakla unay na ta 5,000 akid daw. Utangak pa ila dyan 5,000, insan. Ay, madi Apay mautang ayamat ti trabaho kat saan may? Awan pa'y pangalaak iti kasta agatad, insan. Makamo ka kasinsain. Amumatay na narigat ti sumrek iti trabaho ita panaway na awan back upper mau. Agpanunot ka na yung bag kasinsain. Kasinsin mo pa'y ni Aya, ngam di mo matulungan. Awan ti kasinsin no may papaniti kwarta, Angela. Napatpatig ti kwarta ngam dagiti kakabagyan. Anya? At dayamot am-am mo kakabagyak no may papanin iti kwarta. Uray asino pa'y akabagyak tagpatulong na awan kwartada. Jak ida matulungan. Period. At damanin nag-text message kanyak, bakit? Nalabit niya patulong manin kanyak na daw. Ne. Agsasaro nun, ti-text message niya agsang pait. Ay, nagrigatan ayat ti sikat a tao dito lugar tayaw. Siyak amin ti asit ganda. Makamu ka iti madingar aramidem, mani. Di ka rata nagsasao, Angela. Ikaem mo latan dahi ta, naglawa ang iwat mo. Anya? Nagado ti tattao di taruar, mani. Asino dagi tattao? Nagadu damot niyag paisaw. Anyat gagaraan da nga, diti balay. Saan ataga dito'y dagi tattao, lakay? Huwag niya road, bakit? Diyak ida mairupaan nalabit nyo may dagpatulong kanyak. Agdinamag ngaminan, tinagan ko kadagiti tattao ngagkasapulan niti tulaw. Anya? Mabit lang. Tayo na pan kasarita na kita at tao.
Napayla ko mata matulungam di anak ko ang makastruk iti trabaho, manay. Depende dayta, nana. Ha? Nakita mo't siguro, dagiti tattao nga masidig kanya kita igsapa. Nagadaw, ti agkasapulan iti trabaho. Ha? Dwalaeng ti mabaling ko at tulungan kadakwada. Gaputa da pagbayad da kanyak. Anya? Agpabayad ka ti kayat mau, manay. Ay katwen, anana. Nalawa ti koneksyon ka. Amoyo mat nga doon amok ang negosyantay kan politikaw at tumulong kanyak. Manay. May salaeng nga awag ko kadagiti amok ang negosyantay when no politikaw. Matulungan ta kaon. Tulungam ka din di anak ko nga uray awan bayad na. Nabayagan ngagsapsapol iti trabaho. Ngam awan masapulan na. Ay nana. Imbagak matin sa anak ka basta-basta tumulong. Bayadan dagpay nga mo na, sakbay matulungak ti anak mo. Awan 5,000 a kwarta may manay. Utangak pa'y laeng ano isaw. Sana mabalin na. Kastamot la ti ibagbaga dagiti dadduma ngam jak pinatgan. Anya? Kwarta itan ti masapol, nana. Napatpatag ti kwarta ngam dagiti kaaruba. Anya? Agpatpatulong tupay kanyak ni pare Leo. Ngam jak tinulungan. Kaputawan mo't kwarta pagbayad na kanyak. Anya? Agpatulong ka lang iti sa bali at tao na. Jak kayat agsayang iti oras ken ka. Asino di kinasaritam iti cellphone? Nagbayag kayo mat nagsarsarita. Kinasarita nakman di admin ni congressman bakit? Kat? No kano adam amok mabalin niya trabaho di kapitulyo Ha? 5 at tao ti masapul da. Apag isaw nga adan nagbayad kanya katat tao nga kasapulan iti trabaho. Isudan ti una nga isirek iti kapitulyo. Ay namani, intun kwan maamuan ti gobyerno day tangar aramidam. Dakas kan? Anya laki din ni bakit? Di ka kadimadanagan. Malakas ako sa gobyerno. Amok ni congressman. Ag-best friend kami. Sapsapulin na kajay lalaki ang nakatakder di tarwar mani. Apay ka now? Jak dinamagan no anya ti gagaranakan ka. Nalabit nga may agpatulong mo dahil ta alalakay. Papanawa mo. Apay apapanawag nga kat di nakapay nakasarita. Langa na ti awan pagbayad na. Iso papanawa mo. Anya? Kita man na itilanga na. Nagmursay. Kasla saan nagdigdigaws? Kasaritan pa'y nga umuna. Narigat mat no papanawag latan day taatao. Sige. Saklatan to, masidagkin ko na. Jak kaya tapasterkan dito balay, kaputa nagmursay. Kun kahit nagkasapulan kamat iti pagtrabahuan, iso ngay masidag ka kanyak. Huwag kapsat. Agkasapulan na ka talaga ti trabaho. Patya ka matulungan na. Mabitla nga kapsat. Nakaamuam nga doon tinatulungak may papaniti trabaho? Mabigbig-big kang aminan, kapsat. Hamon ti tattao tinhagan mo. Imbagada asikati asitgak, maring matulungan nakmat. Depende day ta, kapsat. Anya depende, kapsat. No adda 5,000, matulungan ka. Masapol pa'y ka di nga agbayad tapno matulungan nak amakastra kiti trabaho. Ay, wala kapsat. Masapol unay day ta. No kasta nga rod, amin na natulungan man nakastra kiti trabaho, nagbayad da kan ka iti 5,000. Correct, kapsat. Nalawang amin ti koneksyon ko. Gobyerno man, kan private company. Kabaila, ti mga ipastrak iti trabahador. Kasta ka di, kapsat. Ay, win kapsat. Bayadan na kaun, tapno maadaan ka matan iti trabaho. Sige, agbayad ak kapsat. Ngam saan pa'y nga ita. Anya? Agsubli ak, kapsat. Emat kanton, 5,000 apagbayad ko. Ay, nagganasan no kasta kapsat. Saan lang 5,000 ti bayad ko kan ka, kapsat. Anyat kahit masawan kapsat. 10,000 ti bayad ko. Tapno sigurado ang maisapulan nak iti pagtrabahwak. Ay, wow! Nagganasan kapsat.
At dapay gayang bonus kaw. Gapo iti dayta nga imbagam. 100% amaikan ka iti pagtrabaham. Urayan na karod kapsat. Agawid na klabi iti jabalay ko. Inakmangala iti pagbayad ko kan ka. Ay, nagbayagan ayadyor oray ngagbayad iti Gismail, bakit? Ay namani, madiday ta nga aramid mo. Sing-singiram dagiti umay agpatulong kan ka iti trabaho. Anya laki din ni bakit? Di ka din kumontra. Nay, adda nagsardeng alugan di tabato ga. Nalabit nga ison di, isungag paisaw. Ngam, adamat kakadwa na alalakay. Ay sus lakay, umaydan ditoy. Pasensya ka no nabayaghan ka nagsubli kapsat. At to'y hindi 10,000 bayad ko. Kasukat pa ng tulong mo kanya kagtrabaho. Ay, uwan kapsat. Agyaman na. Munting nga rin. Oh, Hapi ngay. Hapi pinusasan na kapsat. pulis kami. Nai-report ka na kami ti illegal nga aramidam. Iso asumurot ka kada kami ije presento. Ay, saan? Ay, diyak kaya't ni mabalaw. Ay, tulungan na kanjila. Ay, tulungan na bagay. Diyak kanunungan ti mading aramid ti asawak. Tiliwan yun, sir. Ay, saan? Ay, diyak kaya't ni mabalaw. Ay, diyak kaya't. Umay kan kapsat. Ije presento ti pagpalawagam. Sangwan ti basol mo itilintag. Umay kan. Ay, saan? Ay, diyak kaya't ni mabalaw. Ay, pakawanan da ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.